पाशदेमफम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरी बीडीएफ प्रेमानंदा लेकिदबदा थमोय सोकना नुंगाइतब फोंदोक्तुना ngasi नुमिदांग ऑल फोर्स पीएस यूनिट चिंगदा कैंडल थानबियु बीडीएफ एसोसिएशन हौकिबा जनवरी की तांग कुनगा मथोयगी अहिंग ममैदा सांडेन डिस्ट्रिक्ट कोनबा जागबी करोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चंदा लेबा फाइसी विलेज पॉफी यानबा चटपदा ओरान टॉप सिंगदा मयाम तुमफमदगी मफम खंगदना मांगखिबदगी थीबा खंगदना लेरकपा बीडीएफ एंड प्रेमानंदा सही कुंड्रा का दरेट अपुकबा एंडीना थौवाल ओक्रम मनिंग लेकाय दलेबा मा गरंग नुबिदाम पुंग तरुक खरा एलकबा अदवाइदा माहक थीबा चटकिबा कांगबुना लेवानेंट आइना खंगनबा हिल रेंज अमदा असिबा हक्सांग ओइना थेंगनबदगी फंगबा ngamखिबने एन प्रेमानंदा सीना फंगले हाइबा पाउ हेक ताबगा बीडीएफ एसोसिएशन थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंथोकबा लोइनना इमुंग मनुंगी अमदि मरुक मापिजा सिंगना थेंगनहौरिबा अवाबदसु सरुक याजरी आइना थौवाल डिस्ट्रिक्ट बीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन की पब्लिसिटी सेक्रेटरी लाइसरम नबती मिदैना थादोरकपा सेरोल अमना हाइरे सेरोल असिना मखा तारदुना हाइ लैखिद्रबा एन प्रेमानंदा की मफमदा सॉलिडारिटी उत्पा ओइना असि नुबिदा पुंग तरुक हेक ताबगा डिस्ट्रिक्ट असिदा लेरिबा पुलिस स्टेशन सिंग ऑफ वॉच यूनिट सिंगदा कैंडन थानबितुना मिनिट अहोम बीडीएफ पर्सन कुदिमकना साइलेंट लैबितुना महाके आत्माना शांति ओइना इंगना सिंगना मफोगी लेकोलदा लैरुनबा आइखोय कुदिमकना मफुदा प्रार्थना तौसे लोइनना इताउ प्रेमानंदा दा तारिफा दसासी सिक्योरिटी फोर्स कुदिमकता मतुंगदा तादबा ओइरसनु हाइरे मखतना एसोसिएशन लेंगाकता हाइजनिंगबदी एन प्रेमानंदा मतम चाना अहेनबा फोर्स सिनदुना थाबिरमलबदी माग हिंगना फंगलंबसु याई अदुबो लैफाक इरांग अहुरब कांदा मतम थेंगथबा गायबना असि भागसांग ओइना फंगबनी माकी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट की मतुंग इन माहकबो कनागुंबा मिउ खराना हातपो ओरबदी मखोय की मथकता मदिकसाबा दंदी पिबिदुना याते हाइबा अमा खंगन भिउ हाइजरे लोइनना लेहौरिबा माकी इपुंगदा लेंगाकी मैकेटकी पिबम थोकपा कंपेंसेशन सु मतिक साना पिबिननबा हाइजरी हानसु जेरोल अदुना मखा तारे मरकसिदा पोस्टमार्टम की दमक जेनिम्सदा पुरखरे हौकिबा जनवरी की तांग कुनगा मथोयगी अहिंग ममैदा सांडेन डिस्ट्रिक्ट कोनबा जागबी करोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चंदा लैबा फाइसी विलेज पॉफी यानबा चटबदा ओरान टॉप सिंगदा मयाम तुमफमदगी मफम खंगदना मांगखिबदगी थीबा खंगदा लेरकपा बीडीएफ एन प्रेमानंदा सही कुंट्रा का तरेट अपोकपा एंडीना थवलोक्रम मनिंग लेकायदा लेबा महाक ngarang nubidaang pung taruk khara helakpa adwaida mahak pathiba satkiba kangbuna लेवानेंट आइना खंगनबा हिल रेंज अमदा असिबा हक्सांग ओइना थेंगनबदगी फंगबा ngamखरबा मथों ngase yu forensic science की मियोय मंगना साबा टीम अमा मखाताबा इन्वेस्टिगेशन की दमक मफम अदुदा चंगचिंदुना थिजिन उमजिलबा मतुंगदा प्रेमानंदा की थवाई यौद्रब हक्सांग अदु थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम अमना ngasi ayu पुंग तरा खरा हेलकबा द्वाइदा जेनिम्स की मिलियन संग तमना पुरखरे हाइरे एमपी निंगथौ सना जावना रेलवे प्रोजेक्ट अमदी फेक आधार कार्ड की मथांगदा वांग हांगरे एमपी निंगथौ सना जावना रेलवे प्रोजेक्ट अमदी फेक आधार कार्ड की मथांगदा वांग हांगरे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज एनएफआर की मखादा पाइखलिबा जहिबामदगी इम्फाल फावगी रेलवे प्रोजेक्ट मफुंग फाना लोसिन बिनाबगिदमा सबसाबा अकंगनबा नुबित अमा लेपा लेरबरा करिगुंबा अकंगनबा नुबित अदु लेपा लेरबदी खंगनबियो करिगुंबा अकंगनबा नुबित अमा लेपट्रिबो ओरबदी प्रोजेक्ट असिबो मफुंग फाना लोसिननबा सबसाबा मतम अमा लेपतबगी मरम अदु खंगनबियो सिलचर इम्फाल सेक्टर की मथौ तौगदबा रेलवे स्टाफ सिंग हापगी मतंगदा मणिपुरी सिंग की दमक रिजर्वेशन थमनबगी अकंगनबा परसेंटेज अदो लेथोंगनबा थौरांग तौबा लेरबरा लोइनना बंदे भारत कुंबा अयांग ट्रेन सिंग मणिपुर याउना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दा ऑपरेट तौबा यागद्रा हाइबा वांग सिंग थामगे एमपी निंगथौ सना जौबना मखातना सासिनबा आधार कार्ड सिंग की मतंगदा हंगलदुना नॉर्थ ईस्ट रीजन दा सासिनबा आधार कार्ड सिंग फंगी हाइबसी असुंबो वफम अमरा मसिना करिगुंबा असुंबो ओरबदी हौजुक फावदा स्टेट की ओना खंगबा ngamlaba केस सिंग की अकुप मरोल खंगनबियु अमदी मसिबो थिंगनबा करी थबक पाइखतपा लेरबगी हाइबसु खंगनबिदबा एमपी न मखाताना हंगे वांगसिंग असिगी पाकुम औजिक सथरिबा पार्लियामेंट की बजट सेशन की ngara नुमित मरीनी सुबदा पिरतुना रेलवे की मतंगदा मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशन अमदी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी बसपाना फंगदोकिबदा जिरिबामदगी इम्फाल फावगी किलोमीटर 113 की अनुपा लाइन प्रोजेक्ट असी इम्फाल बेंडेड रेलवेज आईआर नेटवर्क का समन्वयबगीदमक लौकटखिबा प्रोजेक्ट ने प्रोजेक्ट असिगी असंगबा सेनफम लुफा क्रो लिसिंग तरा गमरी जोंग कुलुम दोइनी हौगिबा सही कुमजा लिसिंग अनि कुनगनि थोइगी मार्च थागी सजत कुंट्रागा मथोइ फावदा लुफा क्रो लिसिंग तरा गनि थोइ जोंग उंपुद्रा मथोइगी एक्सपेंडिचर तौग्रे सेनबा सही लिसिंग अनि कुनगनि थोइ कुलुम दोइगी दमक लुफा क्रो लिसिंग अमगी आउटलेट अमा फंगनग्रे जिरिबामदगी खोंजांग फावगी किलोमीटर 25 की सेक्शन असी कमीशन तौदुना थबक पाइखतग्रे
Maka tarakwa atupa editorial gi kalam amada landhengi lambida sahi gara gi mamangda Manipurda thokiba yamna chawwa tawdok wathok ama haiba tarabadi Armed Forces Special Power Act Avaspa gi makada misam kaya amagi punsi lomankiwa adusu amani haiba yai Avaspa gi marumda fake encounter gi mingda Manipurda misam sa kaya amagi punsi longkrabani Nufiza kaya amasu izat mangan bagi thakdok thokrabani kaya amana ngasi su soinairaba mimanadraba miui oina hinglibani asumna Lamdam asida Avaspa gi marumda misam biam da security force na kahena ot nairamba adunga siri safakre hiramasi gi matang da Supreme Court na su akan bamiyang sangladuna hojik lairibani Masdagi state asigi law and order gi fibam su hanadagi yamna fagalle ama mathengda chathok khotokpada akiba faunaramba sel khara yamna puraga chatpa fawwa kinaramba adusu fakre asumna matamamada state asida Avaspa gi issue na asoba issue oiramba adudagi aithagraba matungda Housing state asida asoba issue ama haigalagdiba asina drugs ki issue asine aduba hariba issue asidi lamdam asigi miwe khojok kharana nampuda thoganba padraba issue amani haina lawa yai duga hariba issue asidi paliba government asin irai laina control tawba ngamba issue amasu oiribane aduba housing pawada hariba issue asi loisen bagi maikaida irak lagdri hoi state government ki maikaida gisu yamna kanadi honaridi haiba hoba kyana pik thalle hiramasi gi matangda pawsi asigi kalam asida Mamang tak da kaya na ijagre amadi marwiba uhang karasu hangjagre adu hangjagre ba uhang sing adugi pakomdi ngasi pawba mari lainabada department dagi pirakpa amadi khumlakpa laitre pause asina mamang tak da thamjaki ba uhang sing adu ngasi su amuka na thamjari phagalakliba mai ka ba nisagi polam sing adu kadai dagi kanadagi lorokpano amadi kanada muk sinagadori pano aiba uhang ani asine ariba uhang ani asigi khongol dingthina li irabada phagaliba mai ka ba nisagi polam sing adugi wari wakhong Fana ningthina kangba ngamgani amadi state government na sangchilakliba war on drugs ki campaign asisu fana ningthina mai pak pangamgani haina khalle adu bauju pawba ariba mo asidi itau tawbagi paw laitre masidagi hendokladun ahoju pawda Manipurda mai gava nisa ga mari lenana fagat kiba miwi singda hak pasarak pibagi paw pawba laitre haina khalle marmasina su asigamba karwa tawda akiba pawna dabagum na tawrava haiba wang asi pawse asina su hangning lagle Hagwa charak pi dravanina makoi security force na phaba adudi matam khara jenda lai thokraba matong thoraglaga hariba karbasi amuk hana chatharaba su jai mamangda soikhrabasu matungda daw yaraduna lebak sumlorabadi ahinga mada crorpadi oigedoribani habagi wakalol amada loina punkrabra habasine marmasna state government ahoje akanba mission amaga loina sangsiliba war on drugs ki campaign asi mai vakansi apa tarabadi mai kabani saga konana fagat kiba maral leiraba singbo agba dandi khara pibiu habasine Masigalona na hauju pawada draki kingpin amata phagat pagi pawso idai leitribagum tawri maramde misa mamana mataw karam na lufa crore gi drugs lalhon bangam gadori bano aibo wanga siso praja section kya amana hangnari bane adu eba tarabadi arba carver asita sanjaw waiba sakdi leiraba mi karasu yawrabra abasigi wanga sine asigum draki kingpin so phagat pangam labadi state government paikhaliba war on drugs ki campaign asiso henna mai pak pagi lambida sangsen bangam gadi haina khalle Housing Manipurda sangsli po war on drugs ki campaign asi mai fakna satharaduna lamdam asidagi mai gaban isagi polom singasi marufang na muthada dabo hona drabadi lamdam asi sahi karagi matungda mawnga madat lakna ba yai aina khalle aigwi state Manipur asi apikpa state amane state asi ki apun mamising asi chauna farabada la kunthrarom ni housing lairi basi masigi manungda housing SIB ka sagonar duna hingliba migi masing asna charakna lising kunifal lomne hadiba masing asi jo official over record leibani Rekwara siki panung sandaba miyo kya amasu leramba yari bane. Housing status ita leiriba SIB positive oibagi masing asiga Manipur gi apun ba missing asiga sangdam naradun iyang bada asuki mate yam labane. Aduga housing lamdamas tamay kabani sagi makon oirak liba asi iyang luragati sahi kharagi matung da state asida SIB positive oibagi masing asiso amuki hene engkalak pa yabagi otok pasu laita banate. Housing asumi iyang bada lekai da heroin number 4 chadaba tablet chadaba mi irai leinaraktre aduga Haujiti yu thakba bo nisa sabo oina su khanaragdre asumna olagliba yawol asidi afaba maikairum da olakpa natabanin ekoi khunai asige marai bagasi kari warakpa yabagi ahbado khandarage yangbada amambagi amamba ngakta oina thoragle lamdamasda haujik hanna maming taram daba rehabilitation center haiba sisu haujiti yamna popular oirakpada natana masigumba center gi masinga sisu lepalaitana hengalagle matam garagi matung dadi laikai khudingda su leirakpasu kanana khangba Asigumba center asigi masingda engalakpa asibo ekona sakotpagi khudamni haila lawgadra masidi sakotpagi khudam adu sungna nate masidi khunai hasina maning aladuna salakpagi taseng laba mami adune
मतमदना अखोई खुनाई फेक एनकाउंटरना सुपाई पाइसिलदुना लेरमी अदुगा हौजिक माइगब निसाना अबक सुपाई पाइसिलगली असुमना असुमक दौरदुना चतरबदी अखोई खोंगुल असिजो मुटखिबा याबगी अकीबा अदुसु लैथबा नते मरमसना असिगुम माइगब निसागी पोलमसिंग मेयुक्ता संगसिलिबा लांजंगसिंग असि माइ फकननब पुनमकनो होनफम थोगी अखोई पुनमक खुसमनरदुना चटमिनरसे ममिंग लेरब बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन सरुक यातुना पांगथोकदबा फैशन इवेंट की स्टेज मनाकदा बॉम्ब पोखाइख्रे मसक नारब बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन सरुक यातुना हाउस ऑफ येरीना सिनबा हयेंग पांगथोकदबा ब्राइडल काउसुप फेस्टिव सीजन 4 विंटर 2023 फैशन इवेंट की सेम सारिबा स्टेज मनाकदा ngasi ayuk pung 3 minute mangarum taba duaida sakangdabasina bomb langsintuna pokhailamle bomb pokhari ba mafam adu mi leitaba mafam oibana asoka pande ihaudre haire thawdok thofam dagi fangba paugi matung inadi bomb adu hapta kangchai bungi kha thangba saruki mamang thangba phansing dagi meter kuntharo lapna pokhai gi bane bomb pokhai bagi thawdok atu hek thokiba Imphal East District Police gi SP M Pradeep amade district asigi makok thongba officer sing thawdok thofam da sangsin duna yangchen ki थौदोक असिग मरी लेना फुरमपट पुलिस स्टेशन केस अमा लौखलबा मतुंग थिजिन उमजिन बाकी थबक चथबा हौख्रे हाइरे नगलमरोम द थौदोक अदु हेक थोकफगा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो टीम अमन हफ्ता कंगचैबुंगी अकोइबदा मफमजिंग द पाक्सना थीबा उम्बगी थबक चथकी हाइरे थाजबा याबा पाउगी लिकुल अमगी मतुंगिना बॉलीवुड की ममिंग लैरबी एक्ट्रेस सनी लियोना सोर्स टॉपर ओइना सरुक यागदुरिबा हाउस ऑफ एलिना सिनबा ब्राइडल काउसप फेस्टिव सीजन 4 विंटर 2023 फैशन इवेंट असी पांगथोकपा यारोय अन लालौलोप अमन ऑर्गेनाइजर सिंगदा अथिंगबा बिरखिबा लई आइरे मरगसिदा फैशन इवेंट कैंसिल तौख्रे मसक नारबा बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन सरुक यादुन अयेंग हफ्ता कंगचैबुंगदा हाउस ऑफ एलियन सिनबा ब्राइडल काउसर फेस्टिव सीजन 4 विंटर 2023 फैशन इवेंट पांगथोकनी हन तौरंबा दो ngasi pokhai ki bom atuna maram orga Imphal East District ki DC branch officer permit Pinky Lograpna Kuriak Pituna Thokpa order mana fashion event asigi piramba permit cancel taukhre haire Makatarakwa atopa pauda IMC gi manungi amade greater Imphal lambi pak thoknana mari lenava SDU sina enclosure singda notice thokre Imphal Municipal Corporation IMC amade greater Imphal gi lambi sing matam ga chanaraktabadagi state lenga ki state planning authority ki mifam phamkhre pangthoki mifam aduna hauze ki tangai fadaba nasan awai lambi R1 bypass lambi umbodra mapan basa khangdokre IMC gi manungda chaliba lambi amadi greater Imphal gi lambi koliva marilenaba sub division office lambel wanggoina singba singna hariba lambi umbodra mapan gi manungda Imphal East lambi kunthra amadi Imphal West lambi kunga mapan asigi naget leiva enclosure sing tha asigi taruki aypung taraga mathoi phoba gi manungda ka hena lambi ke ada dukan workshop gari khamjin mana singba lakthoknana ba police na mark sin aduna lawa haukhre Hauzimaki wanati lambi ki pak sawadi lamgi mongde yenglaka lepkadore survey lorga Imphal West ki state highway lambi Laisram Lairak Wathak Lairak R1 bypass Rosing de Lila Singh Khonangkhong dagi Langkol Thonghang Lairembi Camp Place dagi Iroi Sempa lambi RMC lambi dagi R1 bypass dagi supermarket dagi fishery junction dagi minor irrigation junction ne Major district road Kwa Kaithil dagi Nauremthong Tagel Gari lambi Kwairak Selungba lambi National Highway 54 dagi New Kasa Taba lambi ki Wapok pi Tavu Khok dagi Sanghangai High Group Makong ne All Manipur Maitai Bengal Clubs Organization haina kaugre hana All Manipur Muslim Development Organization haina karombal lubasi All Manipur Maitai Bengal Clubs Organization haina kaubagi warip lawre hana AM MDO gi President Vice President amadi General Secretary na khurek piduna thadorokpa zero laman haire Waribasi AMMDO gi sahi kun surakpagi yamna maru iba khongthang amu oida lubasi gi Executive Committee amadi Advisor yauna famkiba akhanaba mifam amana All Manipur Maitai Bengal Clubs Organization aina onbada yana kibani haire Maramasna AMMDO harambadu ngasi February mari lisingani kulhumdoi dagi AMMPACO haina signboard letterhead amadi sel sindoktuna thabak tawa auragani haire lubasi gi maming on Jarabasu lupasiki thaupuposingna pariba phamsing atudi nauna maming olaba lupasida adumak paigani lupkizana pathap amasung pandamsu hanagi aduda adumak oigani sumnadagi maming onba khaktani haire aroibeda content sing asiki markuiba pau khara asiba paudam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama pathaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi romoloinana like and share tawu sukawi kanupna makpo amakhanna thaga jari